Dobar dan. Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim laganu tortu sa jagodama. Za tortu je potrebno 250 g jagoda, 100 g čokolade za kuvanje, 100 ml slatke pavlake. Za kore je potrebno 6 belanaca, 6 kašika šećera i 2 pudinga od jagode. Za fil je potrebno 6 žumanaca, 3 kašike šećera, pola margarina, 3 kašike mlevene plazme, 3 kašike seckanih lešnika i 300 ml slatke pavlake. Napravit ću jednu koru. Umutit ću 3 belanceta. Dodat ću 3 kašike šećera i nastaviti da mutim. Dodat ću puding od jagode i sve lepo sjediniti. Smesu za koru ću izručiti u okrugli pleh prečnika 20 cm. Koru ću staviti u zagrejanu reru na 220 stepeni da se peče 3 do 4 minuta. Na isti način pravim i drugu koru. Napravit ću fil. Umutit ću žumanca sa šećerom. Skuvat ću fil na par. Fil sam pokrila streč folijom, ostavit ću da se ohladi. Umutit ću 300 ml slatke pavlake. U ohlađen žuti fil sam dodala pola margarina i to ću umutiti. U fil ću dodati mlevenu plazmu i iseckane lešnike. Kora se ohladila, izvadila sam iz pleha, a sada ću premazati žutim filom. Jagode sam isekla na listiće, poređat ću ih preko žutog fila. Preko jagode ću premazati slatku pavlaku. Preko pavlake ću staviti drugu koru. Cijelu tortu ću premazati umućenom slatkom pavlakom. Istopit ću na nižoj temperaturi 100 g čokolade u 100 ml slatke pavlake. Čokolada se istopila, ostavit ću da se prohladi. Prohlađen preliv ću sipati preko torte.
Tortu ću ukrasiti jagodama i seckanim lešnicima. Tortu ću staviti u frižider da se dobro ohladi i stegne. Lagana torta sa jagodama je gotova. Ovako izgleda presek. Lepa je i kremasta. Spoj kuvanog žutog fila sa lešnicima i keksom uz dodatak jagoda i šlaga je odlična kombinacija ukusa. Priprema nije teška, zato obavezno probajte. Vidimo se, prijatno!